Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbiqahumullah wa huwa as-sami'ul alim. Emmeha hamda bani ahar min gabari rabbu Allah wa ummatuka nabiyya Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emma nabiyya sha emma nabiyya ala sabuna salawatu salama barakatuh ngari dua karam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me Dr. Muhammad Adi. Kombekas anekas hard talk live cast katiya emma befla marhaba. Miyado me waha dekamang hamajay fani me राज्य के दिबे राज्य के रईत मजलिस के रईस मोहम्मद नशीद देवनो बोमुगा हमलाया बेहगतो मिहार बोमुगा हमला के इंक्वायरी रिपोर्ट मजली हूं निम्मा ए फास कोंग आदि ए आमु को फवाते वे एगा हुरी बाइक कंबोडुन तका बेहगतो वकिंग हास को मॉडलिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट के कंबोडुन तका आदि मिकमा देखे कोई नुवत मी रिपोर्ट का हुरी ओलवांत रईतुन हाम को दिनमुगतो मी बेवे लाइव कास्ट Kurikavis wani denne fara ginapaharo mi explosion ki nuwata mi bomuga hamale nuwata terrorist hamale bunaruga mi hama hagigatuga terrorist hamale bawe nuwata mi hamala dinuma guligen yafahoga mi rajye ge defense ministry ge befuna adi maria dedi defense minister maria dediya adi MNDF ge major general Shamalwa then Adis Beflung media brief in the Vidalefani Vara Varugada me Govwal Mekemi Kuriga San Govwali Bomma Vuramas Ma Varugada Vargoda Govwal Meke. Then me defense ministry Befula Kumigota Vidal Varuga Hagigatuga Ebefunaki Hama qualified technically was me Maulumata Litva Huri Beflung Kamang Aharing Abul Kurani. Embima me bodu vara bodu varugada me explosion ke bunaruga me vara varuga explosion ta me bunadinumattaka numata me kiha var bimato me vara bodu varu explosion ka me wani me bunadinumang hunna terms take technical terms take hure adi ekama behe forensic fattaku gaves me hama kiya difa hure me misalaka me evacuation chart ta Misalka bomb threat stand of evacuation chart. Ei bombe govima nuata bombe govafana kama beleve kama vanya nuata govambe foi bombe fenijje yamu. E bodumina kudamina balafa e kiha hisabu durmina kunto mihun evacuate kurani nuata imarata kunna me maguta kunna hisabu ganun kiha durakatto mihun fahad jassani e bomuga kuri. Ehme bomb me threat evacuation bomb threat standoff chart talking about adi egitunu me bodu gomaka wa me sababaka nuwata kuda gomaka wa gotaka nuwata wara bodu gomaka wa goitakenge technically bayan kodde mingam taken aharmen kiewa me forensic foittaku ganuwata blast injury ya behe foittaku gaya adi mikahala me explosives behe forensic foittaku wara dangala bunadi fahure. Then me defense ministry ganuwata military training hadafuri befla kanuwata explosive wa behe malumat inge befla kami me bomaki kiha me varugada bomekan bulan je sabab taken unnane mingaru taken konkala mingadaka kiha hisabaka fetuni me petigento buneveni kiha varugada bomettomi nuwata kiha varugada explosion ettomi mivatun balalaruga me gagadaka fansa ka futa ege me alifang aduwate gomuge explosion peturigen gossiya e balani ora light explosion akama then me sateka vura macha sateka futa vura macha durange gossi kama wanya be burani e medium explosion ekama ingato then
මේ නමස් enhance වුටවර මතිව ගන්නවා enhance වුටවර දුරන් ඒක අදිපංගඩ explosion ගාසර ෆෝරාපියා ගුණනි මේ වර බොඩු වර බොඩු වරබද explosion එකම මේ අමරිකාගේ මේ ඩිෆෙන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඩාටා තක අදි ෆොරෙන්සික් ෆොටෝග්‍රැෆ්ස් මේ මාලුමාත් ශායර් කො ෆොහුම් නබයි නේද එහෙම මේ අහම අරාදක්කා මේ වාහකේ නොමි කියේ එහෙම මේ සිෆාංගේ බේෆුලුවත් MNDF ගේ බේෆුලුගස් මේ ඉරියාතකන් අරාගෙන් වාහක දක්කා ඉරුගා බේෆුලුගේ දක්කා වාහක දක්කි අහරු මෙම්බස් අඩවහාලිම නුවත කියලාගෙන් තන්දර පිටාගෙන් තිබේ මෙම්බස් අඩවහාලිම මේ එක්ස්ප්ලෝෂන් බෙහෙ නුවත ෆොරෙන්සික් කියවා ડોක්ටර් කවසේ කියාලීම මේ නුවත අඩවහාලිම ඒ ජෝගක නුවාපද ගොතකන් බේෆුලුගස් මේ මාලුමාත් දෙවන්ජනේ දැන් එයා හිතා පවුලුමත් අදී හදාකම වඤ්ඤා බැලෙනි එයි පොඩු ඔලවල මික්කම දැන් බලමයි හිඟා මේ එක්ස්ප්ලෝෂන් බෙකෙන් දියගොයි මේ නෂීදුන් ඔකම ගෙන් මේ දියේ මේ කාරන් අර දනිකොන් හම කාරන් එරුම එදෙමෙදු කුඩ කුඩ මේ වගුතු කොළ මිහුරි ඒ ප්‍රයිවට් රිශ්වානෝ එන කාර කොල්ගේ දොරහුවම හුළුවාල කොන් කුල්ලියක බොංගොවි සාකලෙක fen idea gobi me gaganda kan hama baburu ka kahala gotakan evima me ebe fulage rice nashidoge me car koluga doru holwan guri private rishwanna then me ilham sergeant ilham adama me huriha be fulu mitibe wara kariga kara adi nashido abes then eha kariga bodu warga explosion gobi gowagen me tim nashido hama ariala la vettuni den fihuni then namavas me private sergeant ilham adam waran hiwar kofa me ahama ebefula nashid wetten danikon ame hashigandu ge hifatta vettunudi addan machan naga lagen car tereng eruwinuga car du driver kan ebefula ko me private muhammad me staff sergeant driver king staff sergeant Abdullah Said mibunani mi car me start nuviye then me car teriya Nashid lafa me ilham me bunani car aba duwala re ekumako ene mi bunani mi car nuduwe me start nuwe then awahan ham anek kavis sergeant ilham adam e car tereng Nashid naga gen gossa then security car arwage awahan nattali then ega mitimitimmihu e driver me private Rizwana sergeant ilham adam then sergeant ilham adam private Rizwana Rashid abudu ga gobi ma e alifanga minuat explosion ga terengama men hirafus polala faminu kunnani ekkala me hindi film tako ga dakkala got ngama de kiketo vidana the heroes meru kan ingiresi film එක නුදක්කාන මිකහලා මන්සරෙන් ඒ කියවෙන් ingiresi film takunna insana hamabuddhiya kabul konewe kala gotaka namaves ekkala india film ta hindi film takunna dramatize kofa shahrukh khan ga fabudu ga bomek gobi mawa mi hirafus polala pa enukume hingala fa kodal nagala ge nukume lave bes kiyala fa ne hama misaga mi explosion mi gobi ekamako mi terrorist explosion me mirijanuge terroristuna dini haddu fana jamaat taka buli me Afghanistan ha Suriya ha tanna angura me gosati be mihunna gulun huri wala dini harukari fikuruge mihun kamaguna fikuruge mihun gowwali igato nice nashiduge purana fu duwalama gowwali IEDA improvised explosive device then evaruge waake ki me bayaku me bomen hadani not IEDN hadani hama wara professional film barega mihego maruwa pada film barege hadani mi ekkala haren kurigas pulefin lonu medu fatahe gowagen de mi kanta bodu kollagen ulani ede lonu medu fatahe ke punima bay mi un joke wes jeyi then joke jaka nuche agi gatuka mi dakkani wara technical wahaka ingata forensic kiyawagen huri doctor ek adi blast injury dekipa lolung etan dekipa adi bodet explosion ta dekipa huri mi ba kore furi mi eko mi bunani mi kantatan hinga dago bara technical gotega mi forensic fottaka mi blast injury abe fottaga reference dande ka bune mi kiya difa mi bunani
mi kan oipote mi raitu ngamalli hinga bodu jarima eke mi bomb blast ge inquiry eki mi bodu orwalu meke fuatama mi ehem mi bunanje sababe emme fuatama kuda technical anek mi formula ka goslana kuri para goswan mi formula kya difa mi ahar me rajya ga grade 10 ga physics kya wa ko dinabas ingene again हमें में K equal no the kinetic energy equal m into v squared mass times kinetic energy equal mass times velocity squared ei me ga gellung binawane me govwalima ufadigenda energy ga macca injury nuwata hashigana libe injury tami binabegendani me govwali me aki ga lukuna energy ei explosive chemical lenge TNT kama vies ade RDX kama vies ade high grade explosive kama vies ade chemical explosion kama vies mi govwali ma ega ufadigendane heat energy not energy energy mi badalwani kinetic energy ya mi energy ga sababun energy ga baru mina varugada kame ga macca mi bina wani emiha libe gello maybe mami fattakugas mi bone fonani injury is directly related to the amount of energy ingeto mi bone di fonani equation ko energy equal mv squared a mass into velocity squared ehembima mi energy mi formula ga maccan hashikana libe blast injury tabbina wani dembalala mi blast injury aharmenge mi hashigana libeni kina punto misalaka e blast en govwalima etanu gofirgende bagatedega pressure pressure mi kani blast over pressure ki govwalima bon govwalima not id govwalima bagutu release wegenda initial ingato energy wave energy ke sababun initial explosion ke sababun release wegenda energy miki ega sababu mi ufade pressure mikeni blast over pressure amukong aharmenge washagem ba insane komme insane gwes washagem ba mi maholu ga hunnane aharma lolanu femnas wa not ga pressure abars aharmenge hashigandang exact kurani mi grade physics ka kiyawa mi grade dihen ashenu wedde ga physics kiyawa kujjakkan hama mi kiyada ecche bara simply again understand one me science stream ga nokia ba kujja ka fare understand nugas me kya dani hama emme aada ga rayutu mi ha ga sama me visne for the framework ka wara technically wara simplified language tila kollafa ehme ma ahar men kom me insane ga sure bhasha ga va ingeto va dani ga pressure ahar men ga hafi ga exert kuramu kamanya ahar men ga me bhasha ga hunna va exert kura pressure ki 15 kilograms per square inch komme square inch yaka ingeto square aka inch yaka 100 kilogram ge pressure nuwata psi yakeni ahar me pressure mesha kura mingadu ehmi ma 100 kilogram ge psi nuwata per square inch pressure en exact kura mundane ei gudurati goton ahar me ge washa ge me hunna ba exact kura pressure nuwata ba amu gotte ga ahar me ge hashkanan exact kura pressure hunnani 100 kilogram per square inch ka then miyavure macha nuwata balama hinga 20 kilogram ahar menga hashiganda mi pressure ingato mi exact kurani kama banyamu pressure wegandani ahar menga hashiganda hama furana nurakkawa pada pressure ka mi ma mi BOP ki mi ga mohimo icheki blast over pressure mi ma mi ahar menga ngabenge blast over pressure PSI mi eken nuwata fahek ganuwata salis pahakaddiya mawani kihinetto explosion and IED ganunnane blast over pressure fahakavure machan nugohe miya ko magalan terrorist bayko terrorist jamaata ku nuwata terrorist miunna mi gurung huregen link huregen mi nuwata extremist hiyaluga dini harukar hiyaluga bayko hodani rais nasir abahar kollam hamala denya muhammad rais nasir abahar kollebe baruge ki idea nge mon hadani emi on hada ichke lon me do fataha kan nuwane gene ingeto kihinen kiyawar gecce govali makamiya ko marwe fada member kan explosion dani pulawege
den balala mahinga misala ka mi amuko mi aide hunnani 5 psi igato mi pressure ga blast bop ga nuwata blast over pressure ga ege barmin den balala mahinga harmen misaka 10 pound per square inch ga nuwata 69 kPa blast over pressure ga mi aide gobima bani kinetto hama gamas mi miha ko maranen tayyar kura aide ga hunnane 10 waraka pound per square inch ge blast over pressure ehen kamamanya adi mi govivas faburuga mi duregga no nashidu duruga utta vansa kanu sateka for duruga utta kana mi aide mi govi faburuga ingada faburuga govaruga mi 10 pound per square inch ಇವದ 69 kPa blast over pressure ga mi h govina emihage comfort turi hadaku gende faragende pakyafa emihage fuppa meteren wagutum bleed wan para nuwata respiratory arrest ka wagutum ena dane langu huttene wagutu den ega ena hibbe sama damage gendane ena ge hit damage gendane eha karige govani ingato 10 pound me kPa me psi ga mi govani mi bomek govali aide govali radi mi govali swama sida famuduga govali point uga gagada kamitibi etanu gonna sergeant ilhama private riswan gas ehem biya nashidu hama gellum bawarakan gellum ugato ege blast injury ge gellum bane igato hama mi sergeant ilhama bes adi private riswan bes mi nashidu vettune made nashidu addandi alla va karalla vaneka karu tere nagagen higala addani machallage kala film utaka hindi film taka salman wan ekkala me enage heroine me karishma addani machallage genda aneka venakan aragen genda kan eniyakan e masekaten nukure vene ei hama forensic science ei mege technical hamata mikan gabul ko ne bes mi ko nuhunnane mi ko maralan ting id en hamalai bejjamunne mi adi id gobi mi taruga ingato target uge fabuduga adi target uge security staff un kariga tibba e gowafiya kayne ka salamate noyen den balala mahiga mi dena kuda technical mawlumat ko ngane kabes misalakan mi fpsi ga ei wara light explosion ke bande wara light explosion like mi ahar men bunani mi fatta ko ga sunani liyefa 5 psi ga 5 psi ga mi bop not blast over pressure ga aide gowala fiyam wagutung enage pressure enage mi comfort ga turiya 10 millisecond ga wagutu collect enage mi comfort ga ingeto eardrum man exert curious comfort ginna neterege mi middle ya external ya gula hisabu ga inna ham patala ya me kyani divai bahun turi nuwata igres bahun me kyani eardrum adi airborne technical ko gunanya tympanic membrane ga blast window ge sababun ufedi kanda pressure as m 3 millisecond ne anika tvs hangadu adjust wane tan waguta nulibana wagutum pakya farandani faranga sa kampatuna nefatuna de annane ehen kawanya nashi itu ekam fe babe fane kam fa salamatun ideva anek kaisena german gowrega nagalage nasa majliu gende ena majlis kura age gene jalsa banda kan ena ke comfort ni nane hame kare den nashidu ke comfort salame me ekam fe birwa den tibi me private rizwana me sergeant ilham ge comfort salamat nuwane biru noe me hama gamos emme kudamudda kabes haika asheka masduwan komme mihege comfort biru funnan adenni wane kare again kamen 100% kamen mi fotta ko reference technical detail mi kiyadini igeto ehemma mi evahake ki mi defense ministry ke befulada mi sifan ke befulun bonge investigation inquiry befulun mi kantata ka riyan ko emihun ge bongo walafa siyasi bombe go walafa terrorist tunge balu galwa afanat dini harukari fikul ke baik ke balu galwa fa dies aharen ge hiyalu dr atif ge hiyalu dr muhammad atif ge hiyalu adi me de rahu binawani dinu ge me onna me hame mache kanno me mikamedda me
mi bina kurani forensic hamatak ko macca explosion ge technical hamatak ko macca mi h gowalima explosive ge sababu fede blast over wind nuata blast over pressure bop hamatak ko macca hembima mi reference aking mideni mikama suwal kudavam befula korea foduge nantabes kiya difana mi forensic reference futtaka nuata mi reference forensic medical futtaka mi reference aking kiya de hembima misalaka mi ahare mide kiwada kuge reference hodalu mattaka encyclopedia forensic science second edition they are steravana print by JB Crispin ega chemistry trace and explosion ge chapter kiyale megen ege through citrus disease disaster medicine second edition they are sola publish kori kiyale ma me blast injury abe kadatan igene then ege through os intensive care manual 7th edition ballistic injury me fatta me reference go to benu kolle ben waradangal fattan adi ege through introduction to explosion and blast George W Joseph Leon D Liuwa me text fatta kiyale ma me मालूमता बड़ा साफ को किया दे फुन्ना blast over pressure kiha blast over pressure ga etching explosion gowali ma to ena salama bani nuata kiha mi bop no the blast over pressure ga explosion gowali ma to ena ge comfort birwani no the comfort ga turi balandane dem balala ma hinga mi blast over pressure nuata gen hunna yato wayanganna pressure pressure badal wegen dane etch gowali ma badal wegen daruga AIT ga ufedene mi high energy wind nuata va mi high energy wind nuata va ufedegen dane va ge barame misalaka 5 psi ga ingato blast over pressure ga 5 psi ga mi etch gowa kama nyamo duista fastest kilometer bar minuga ingato duista fastest kilometer bar minuga va ufedegen dane etanuga ka faaguru etch gowa eta hurimiya udane vissagen was parage jehiba ma fansa kabure ma dura fuda jehiba ena jeher gonnani maruwefa onnani ena salamaten nuwane tati bide security guardum ilham ingato sergeant ilham private rishwan furane nuata rais nasidu ke furane be salamaten nuwane wara kuda ingato wara kuda blast mi kiyadene 5 psi blast then misalaka balamahinga 20 psi blast 20 psi blast ga gowala via hasade ka first kilometer per hour nuata hasade ka first kilometer gadi ko bar minuka ufede ganda waganu pressure inga the bop waganu sababun ena madura vissagan gos jehi ena ge dekamfa biruwe ena ge turi falangos ena ge upame ete falangos ena salame bane goten ei legote den malama hinga misalaka faculty misalaka 30 first nuwada salis pahaka demedu psi ga inga dami psi mi kiyadeni mingadu blast over pressure ga mingadu evaruga mingadegga explosion hinga fiya 8% mi ho marwane fansas haye nuwada first pahaka demedu ga fansas pahe nuwada first pahaka demedu ga pressure ga ecce go fiya nuwadiya 9% mi ho marwane ingato ehemima IED ga amuko bakilo IED nuwata bakilo explosion hunna waruga IED gowwalage ega ufedigen da blast over pressure ga hunnane fansas first nuwata first pahaka fansas pahaka first pahaka demeduge PSI ehemima waruga gowme faburuga gowagen daruga kari ga hunna miha nuwata timmi marugen dane nashida nunnane wahaka kiyade kare den anekka ane moru wahake ki me ahame kare hindi film me da man nashid vettune vetten dane kon anekka kare go effective ha hama eha kuladana ingeto faburuga goi bome gowwadiruga me
sergeant ilham adam ma nashidu ga gura kai tarang Allah hifafa addani mati ga transfer kolli mi venteriya car kola aneka car start le gane ka gos addani mati ga kare emi sahru kano salman hanu enaga body ekka dakka dagen me Karina Kapoor addani macca lagen aneka lagen gendi ama ADK gengosa ADK ga ADK ga emergency ang hazu me gendi ma ki ga ADK ga tibi befu nashidu conscious to respond kure to sual kuri hamagama sual kurani jawab amko angaba sual kurani protama enage kali maseke kure to pupils maseke respond kure to enage sikudi barabar to sense rangal to mi writers mikyani ehima nanga hane sual kurane hamagas dekam fatu adiwe tita jawab degeni nashiduwa peruga then phone kuri kama besbe by mi unna then masale then ADK emergency mi transfer kuri kama bani mi theater transfer kuri mi arihuga sergeant ilham adam kuri kama bani ilham adam ham iruko kola nashidu kaden ahada kama bani kobak hinenge nashidu guna kama bani hamarangale kobak hinenge ahari ma nashidu idalwe rangale kala mi inquiry difa report ga mi sergeant ilham adam mi bani timanna aham eggoda kabes nashidu ge mi igato hashigana kun nazar dunu kolame hama abaduwas wanuwa balamunne dani warab boda samaluwa munne diyei mi operation theater hame transfer kurma hame then operation theater waddawata utte siman nahi me nashidu karika kobak hinenge timanangige rangal rukavese ko nashidu vidalwe hama rangale ehen kamanya jawab de nedwati ke stretcher konna mi kare hadima kollamunna mi hadima enaga dekam padan adu vedita ena jawab debeni amaga story padan gosinna mi hekka jawabenu debeni then ekamaku ingene idea family gowairuga ega me PSI unnane first 5 PSI wala matcha blast over pressure BOP ehen kamanya nashidu ke comfort padan dane enaga hin halaku gen dane enaga fuppa metera bleed wane ena survival laki warakude chance ei ahame eha kariga adyamdu egovima min furane ngeto mi nurakka kurumatta kalu awahar kollu matta kadin mi dakkani terrorist hamale gawaka bay korawangede ayide gawaka mi kuda kujja ku idu duwaka bappalawa gal lonumedu fata ne mi dakkani kiye ehem mi mahare muni mi lonumedu fata heke den miga onkodaki mi suwalaki bodu suwale wara bodu suwale mi gaw mi suwale gaw mi masale mi forensic science behavior suwal takemi technically explosion of behaviors throughout the kemi konka hala bomen hen viami mi bomaki konka hala bometto arin india ga waragge do heda kuri waragge bomb blast chi harames dekuning explosion site tak dandeka navasteka addi havana haru har lanka ga tamil terrorist na eta saruka angura mu kuramun dieruga lanka ge mi bambula petiyano de colombo ge military ga haren huri colombo ge military go Tamil terrorist govvali ingeto aide govvali agin aharin hurige guest house ge billur ta sama fundagen dia aide govvali sakale har kofing aide govvali Colombo ge bambula pitti ag station road sabega food duruga Colombo ingeto ei nawasse kadde haika aharin huri Colombo ge eruga Colombo ga bambula pitti station road ga railway station road go guest house ge aharin huri a guest house again ka sateke duis tenga furduruga aide govvali sakale ka har koffa ege govvalu me sabamu eta sateka duruga huri imarto ge billur ta kadande kan ahare huri ge billur ta ahmad alandia ehemima aide govvali ma wagodaki ei iga navasteka sorry dehas 13 wana haruga dehas 11 wana haruga dehas 7 wana haruga bengaluru ga govvali aide gellun taka adi washagantidi mihunasha bata pakko fori sakota kaliburu gellum ama video takum warak datu dekuni
vima mi goma begotum bude bani mi nuata mi idea begotum bude bani mi ekkodaka bes dini harukani bayku Rais Nasheedu abahar kollumuge intention nuata aim mi warbodu crime kurumuga onnane aim ingeto mige motive akawani mi maralun ingeto maralan emi benu wale kamanya mi waruga ehem bima mi hama mi explosion abe mawlumat wala rangalan egi ei divhe rajyege fulunna sifan kamu ka binemes adi India fada avatteri kawmegge mi explosion mahiraku lafadige nama sama waran hama ekkala mi technically hama waran hama specific kon ege explosive igato ege blast capacity hama denegane calculate kurevi hama mi explosion niwata ID rakka ko sakane kan hame kani gowafa hisabun ege blast over pressure nimigenda kahala ko takan eha calculated kon gowwal explosion mi dungada kakiga dungadu explosion aki dia alifan kola dungadu diye den suwalaki ehem viam tivegen he Rais Nasheedu ge pabudu ge govi mi ge timing nubai mi bomuge timing nubai ingato duruge me remote control ge gowwalan tibi kudinnan gowwalan emi signal phone wima ege timera ege signal la dimanu Nasheedu wagutta Nasheedu genu kumegen gose karan ara waguta demeduga dimai foti timing gose famoti minon evve sababaka hedi no sababuga bongowa Nasheedan ID sababun gellun lipi foti kiye Nasheedu ge gowwalan revi bayku komme bayna mes komme bayku siyasi baybies ari baybies adi me Nasheedu kula Nasheedu ge support unga bayku kam ka be so MDP respectwa bayku siyasi gotun gowwadi gowma lure kamgas emihunge gowwalan yoti nimmafa Nasheedu ge nokume wadagan nawanikon gowwalan yoti kara ara hamun kurin gowwala namabes ege signal delay we Nasheedu kara ara hamabi bagutu yoti goafa hisabun eden explosion emeja gellu banganna nita ehmi me Nasheedu nge gellu libikoti den me gowwal miyako abahar kollan gowwala baruga gowwalu me kama banyamunot idea dini harukari fikuga bayku beruga farata ka bongadan daskogen Nasheedu wara gomundia home ministry ge deputy ministers about maru commission ge member taliban yakiga mi Afghanistan gos bongadan daskogen asati bi bayku den Nasheedu ebaru mawlumat ingen kiwegen mi maru commission ge member kan en ayyen midento ge member nan ayyen kurani madihum fast komdi ke mi hu den minister ko ayyen kurani minister kan home minister imnu ko feri ham lihu ruhundi gen nane sarukar wakkam kuriwa ge sarukar kenge chekmo kene ge party ge majority igatami sarukar goti MDP ge majority sarukar emekmo ko MDP ge party respectwa etak dua kidme ko furi raitu madis ke member kan ho Ibrahim Solu sarukar ge raisa kan hori ekama ko mina FR bana wakkam ko fi sarukar wakkam ko mine ki wakken ko tamina gabul kurani mi raituna walwan dakta mina drama sarukar wakkam ko fi de sarukar jawabdari ko bembane hamagamar sa maru commission ka member ge gotuga mi ko ayyen kurben Rais Nasheedu me not majlis ke ruhunu libiye kamanya majlis hatiyaru ge benongi fa hatiyaru ge benu ko bongi fandas ko furi miyako etanu ko lube hettene sarukar jawabdari kurwe mane no home ministry ge Imranu ge deputy minister akka bongaden das ko furi miye warapodu masale bong hadan igeto not explosion not hatiyaru benu kunan training hada furi miye wajjamu Nasheedu ge kobato ganu ni waju madhihu ge raisa kan MDP ge first member libi majority ya keta inde emihu jawabdari nukuregi nuwata majlis ke ebuna home minister ko magamu itubar nekkama bakiko nuwata ebuna deputy ministers wakiko Nasheedu nujeto Nasheedu akiga tibi first MDP member nujeto emihu taanu ni wajibe nunto etiye
den ane mi very kan answer igato mi very kamang nashidu answer mi MDP mi faru very kan dibi mi sarkar ufatuni suren Ibrahim Sodio ga sarkar ufatuni suren Ibrahim Sodio gamu ga kitam bodu masalen dimaga sinnani chuppu kiyagen elaga maburuko elaga mautu pissa kan arwafa den nashidu laba majlis ka idegen halal laba dukola funani na kyununga buhutan bahke hedununga buhutan dogen hadafa ena ebaza zakkamu halal laba maduas amalanu dane nashidu majlis ke degen ena ga wajibe nun to mi kanda taka zimmadar kurumakiye nashidu abadas milakkani divehi rajyega andiri dawlaten we bahaka adami warabada mafenge denge to mi online mi ado netu slokamu ama mi dede kedegen bidani ehmi ma tiemi habe fun frata nihata mafenge den den ehmi ma kurin baha dakkamu gandi mi nashidu vidalwa wata raitul majlis ke rais Muhammad Nasheed vidalwa ganda mi andiri dawlat tabe bahaka den mi abadus andiri dawlat ke bahaka mi dakkani nashidu में MDP में सरकार में फारो कामयाब को रहने फाहूं गायम को रहने फाहूं इब्राहिम सोलो के वेलकम है कि का नशीदा राइतो मजलिस के राइस का लिबी फर्स्ट बस मेंबर ना कि का मजलिस का
jalsa kuranginde abadu midakka wahaka kiyama deeteren rajyega kalu nuwata andiri dawlaten onna bahaka andiri dawlata kaadi nashidu hama ekbodaka neva west leveni tiratu level macchadani security high kuran jeheni security no me hama me igata wara critical levels gandan jeheni deeteren den abadu sama security tirate goluwa befulemmi den me bomek golage neduwa unukume MNDF ge Major General Chief of Defence Force Abdullah Shamal Vidale wahaka saharan aduwen adi raitun samadu hane adi eduwa etanugen ingata me hama MNDF ge senior officer commander Mansur ingata Mansur dakki wahaka sama raitun aduwa hane anekka ijega bes guni दिवहि राज्य गोबोते मीडिया मालूमात देने हम करे दिवहि राज्य गोबोते अंधीर दौलत एक दौलत तेरे का अनेक दौलत इंगे तो मी अफगानिस्तान फॉर रिमेंबर के कौम का बेटी के हिंगा दाने एक दौलत के तेरे का दौलत गोबोते इंगे तो दिवहि राज्य के इब्राहिम सोलू के वेल कमाई की का अंधीर दौलत पे बोते दें अंधीर दौलत मोती जामुं एवा का लुदक का मंसूरो लुता terrorism be centro ge veriya ka hunne mansuru ebe fula kiwe gento abadu mi mawlumat ke mi dani nuha mi be fuluge wajibe nun to e nota ganuni nota magamuga tume zimma nun to e ki haba koi hava e andiri dawlatu ge verina ki kobakama e andiri dawlatu ge verina ki ehi teriwa ba ki kobakama emi hunge communication emi ge financial network aichi tawu bukon ebe ko hoda e andiri dawla nattalu nei अंतिरी दावला नत्तला मिगाम का रक्काते सरकार गायम करुवता दिव्य राज्य का सब रक्काते दावलते युवता रागी तुन्नंग अमांग कमाए की का बिरन्नति सलामता की का मगुता का हिंगा बिंगा उनुम का यकिंग लिपावा दावलते मिगाम का गायम कुर्मकी नशीर वरंग अडु बारला फे बबुने दिव्य राज्य का अंतिरी दावलते ngebote ehen kamaya rayitu majlis ke wajibe nun to edawla inge to nati kollu mattaka edawlatu de verina ki kobak to nuwate ek andiri dawlatu da andirina ki kobato bala ena hifa hayyaruko nuwate ebe ka madadu garuwa nuwate hi terwa munta network ka emi hunna finance kodde baika adi emi hunna technical nuwata training taka ichi bongo ma mipada kandetan emi hunna das kodde baik hoda adi rajya ke member ko kan nukar venyamu beruge consultant ge hi guys ekan ko adi evarun lagen avatteri gawmita ge intelligence network ka guleke mas masake korebe zamami adi Interpol la guleke mas masake korebe zamami mi ekavese ona garunu nasiru lokome raitun kare ka dobwe de makain echin bade nukannane medokun ada ga raitun bes mi do ada ga raitu mi hadu ke sobe mobile phone mi global duniyega ekavese ona garunu ga ekavese ona haru ga miulani mi do arenga mamma ingeto arenga mama bes mobile phone bede kollafa Australia ko kujjenga ba gulada miyedu Australia ga hunna harange datta aba gulada babune angen kokko kare karafiye inato me Toyota me fahu model ka kare den harange gabune nukurana me punima aba bune me ge address difa kokko ge address difa Google live atum badala da he ge dormati ati konkala kare to miharu are Bangladesh ke India ke defa are Google la Google live atum badala de aba आरेंगे इनका तो अन्य को ऑस्ट्रेलिया गुले एनगे गे एड्रेस जहाला बस लोकेशन सर्च कर ले मा गे के दरुमती कोती कोंकार कारतो कोंकुले के कारतो कार के नंबर तंदे का दत्ते गुना बात में तो कंफर्म कर ले वगुता आरेंगे कुरुमती गे दे बांग्लादेश कारें उले गे गा दिरुले गे गा उले पा आरेंगे दरिबु राउदा केमी कॉलेज के दरुमती का में कोंकार हरका तगतो दरी nuwate etanu ga paako vati kombe kalleto balada kombe nuwata rauda kiyom de Islamic medical college ge me ge purvati ga ori coach to paak walla etanu ga harka ta bayala anna address jala ga Google live ata kus badali mahar ge ge de friend zaman chidulu kume me andiri dawlat ge hadaka andiri dawlat nuhodi ken le sabab punetenga bajhe para sida kanaituna andiri dawlat midakkani siyasi bahana katto nuwata rais nasidun andiri dawlat rajya ka harakat teri magmatu ko yaad aage
me paate soda kunum bunane ke rais asidu intelligence for kodde faratta ken hunnane adi divehi rajye ke terrorism abe center MNDF ke terega bahuri ehen kamanya etanu gabati bekama gabelu be from uniform lagen heskiya ba muhammad ka taritaka kulitaka jaga nukume miha no fulle waruge me uniform en alagen ingeto FRO me brigadier burahen didi berikamuga me nasidu ga berikam bettiganti ehen koskova mukoskova ane kege pahu dennukume me mansuru ingeto terrorism abe sendru be mansuru kume me anek anek moyawa ka koskova hedima kare nuwata me fada dogu waakata dekkima ka gabulenu korebe सुवादक्की तिमी बेफुलुगे कानूनी वाजिबेक्को बातो है राज्य का अंदिरी दौलते वन्नन्या ekkama nasido paakuranya kීපෙකෙන්තෝයි ඒ අඳිරි දවලත නත්තාලු වට්ටක සිංහ ආදෝස් විරුක සරකාර නුකුරෙදුනි නුවත සරකාරන් එක නුකුරෙවෙඤ්ඤා ඩිෆෙන්ස් මිනිස්ටර් නුවත හෝම් මිනිස්ටර් නුවත හෝම් මිනිස්ටර් එහිතෙරේ පොලිස් කමිෂනර් මේ ෆාරාත් මජලියක් ගෙනස මජලිය එමිහින් ජවාබ්දාරි කුරන් එම්මේ ෆාරක්වස් ඒනාය නසීදුව කමෙ කොච්චේතෝයි නුකුරෙවේ දෝ කඩේනික දෝක නසීදාදනි khande eniken doguna shidane rashid andiri kawudalate gawaka dakkani andiri kawudalate gawaka dakkani dogu hadambegen oruwadambegen siyasi goto oruwada enage foruwi baba secret agent kuriya gandimataka ena dakka bahana ei andiri dawlate ke ei andiri dawlate motiya e andiri dawlatu ke andiri what is very network ke member network fund ko de faratake ade network communication andrika tahugo kuremenjere tahugo kureme zamami miedu mi aharmenge investigation officer ka mi gejeta mi fad was mi ena madukolla esaradu ga fansas wa sadeka kodu keke tadeka mobile phone dakka bas aduwale me zamami evaruge gejeta evaruge aletaka adi evaruge communication achi kuriyan gosse hetavi samanega timam nokume nashiduwa ma hitangeriwa nashiduga propaganda fatram bima nuwata nashiduge hidden agenda adin ena kuriyada benu mima wakiben hayyer ko ingeto enage siyasi enage mi wadaben hayyer ko nuwata divehi rajyega islam deenuge ingeto ikuru nuwata islami sadafata adakaga diruwan islami wahudatu kuriyaruwa masekura bayku hifa hayyer ko ena emihun ei terroristun kaman hada jalalla evs garune usulen wagota me bandu kurmaka nugobene ei ena kurakamaki ena emoy bovima awah filagen bechi igeto hama bechi kandirigen ena ngeda inge fala arane kan igeto nashido ngada inge bom kumpadima bomaki IED nuka fala arane kan divehi rajye gamu raituna divehi rajye ka kiyawagen tibi doctor unna forensic mahir unna technical mewa sabati bi muni duniya dani us miya balamun paragatu balamun dani me nashido escape ngai nashido base farwa kan non diye ke kabudan korave nashido jarga gosa demas dos eta hunnan jere kabakare nashido liburi konkal injuries dekatto nashido ge dekamfate biren ekmago faag bugo gobi ebuna IED ge nonna ne 5 psi ebuna machak mi darakare inga the blast over pressure evaruge explosion no ge IED ge benu kurani nashido abar kollan tajar kula IED ga emme kurani nge to me liburi first 5 psi ga mi explosion gobi ma concrete tambu mugura endane concrete tambu eche funandane 5 ps ga blast over pressure ga IED goafiyamu eta kaade ko himat ga farta ke nuhunnare ame kunne ekama ko nashidu ge paaburu gama bome gobwala igato me ahama bome gobwala kandate ke bakmilu kuri ehbima me dakka waada ke ma khande diken dogekkan nabenge nashidu itanarate me bolbe are nota rezafu ngari bakai e kuranchi operation nota rezafu ke mege tere diyama nota ituge tere diyama loruge tere diyama sikudige tere diyama kuranchi kadata doctor on denge kama kare me america ga ingato me dia harwa sebori soda hurangina me bolbe are nota me rezafu ahashigata wazanuge kotuka wadegen eya gansu wadegen asa eki umuruge ki fura ge kudenge treatment nagafa aharenge facebook ga profile ga sinnane ege ke sikodiyan haikafu rezafu ngarage sikodiyan igedo sikodiyan hafu rezafu ngarage ega hatarfu mi sikodiga terege ege me nashiganu beru anen defu arage egara harbe kujjengama sikod kujjage
hangaruge daran arafin defun nagawa e operation kolla e kuda incision en hadala ve operation kolla ve cosmetic sabab taka e nagam bestoni nuna ka duwas kolle vidan e dak furana ka dellu menwane e kujjaga sikudi ge tere angitu nashikadu torfa la sikudi tere hatar fu reza fu diamavis ena extend naga ve na ge sikudi ga etere bleed ve to balafa CT scan angiogram en hadafa den ena me Tindos tere ka kujja hospital discharge kolli me sikudiyan igado sikudiyan hatarafu reza fu ngerima e doctor de farwa den e nashidu ga hitaka besari keno nashidu ga lolaka besari keno nashidu ga lolu gofu ga teriya diye kevesno aibol tere diye keno nashidu ga sikudiya me etere diye kevesno nashigar fuwa alwa lafa adi nashidu ga goru ge ingato meri etchengiri hatarafu no timfu hada mani CT scan geni fenna e timfu reza ingato ting reza fu naganwate bol de ari nagam begen goruge ingato me epigastric area farango sarekka me fula gal tiria faralava hiras jaka nuje edi ken otti hembiam ingato rashid tana waddama bodu operation ko charge ko bill ko fa ei kura nuje operation me goti degotum kura egoten e goti karuam faralava nashidu ei explosion ek poggen nashidu bodu gellunta ke liburu kamattaka nashidu karuam baikola ba faluwa hiras jaka du kollu ane kotaki ekal amuretunga ginabek bunahen ei aslu nashidu ga foto no amuretunga wara ginabek ko babune fulonge officer memberunga miwa saharen kare bahuri bunefa ei nashidu ga foto nune devana kotaki nashidu injuries diyama nashidu ga CT scan hadafa edi ken kuran wijawaru ga bodo operation kolla nashidu bil kolli ei kuri gaves aharenge dai doctor ga bahuri edi ke maseka koffa me furagas para to pais surima ena hadanche ko ngene hama general doctor MBBS akawes den ena denje farwa e kashige ma farwa no de dunia marama to pura sodon visaka mihuna furagas para to ge kuranje operation ko e ehem treatment ekka dunia marama to pura sodon puri ngene mi kon bahaki kamedakani via faru sod e operation kura kawes inge to aharinge hama danna ga doctor ko targo masake kuri mega dos kade kuriga ena etala gose me fatamano visaka patient discharge kolla ba sarkar hospital central hospital operation refa kori eru ga doctor firdos kariya ariha refa kolle ma macca jangosa engi mitan hinge kanete me timanna men patient benu mitaruga ehem viamu e vfaru so nashidu ga gor farala ba firas jada du kolli me thing alternative me goti eng alternative ke fake photos me circulate kuri aneng alternative ki ei kura nije operation ko fa bil kuri igato aneng alternative ke nashidu ke karumam falala hiras java du kolli e bima jarumane dia jaruman ko doctor ekma ko jarumane babuke babune rajye ke doctor kolla for operation beri matimanna me koswe pe tibi hala member ona operation ke mi ingato anekka mi miharo ba raitu mallis ke inquiry committee nga babune MNDF ke sergeant adam illama ingato illama adava e private ishwano mi gawmi award vis denjere kama antarise koswa warwe mi lonumade patay palala ba ingato patay palala be dungadu tereng minukunna nekkala Shahrukh Khan wat Salman Khan hai usgaya body dakkala ba Kareena Kapoor addani machallava lagen ege heroine filmu ka heroine lagen dokon nahen me sergeant ilham adam hame hingalawa are IED ye gowalima mikawmuga ingato lengeni to ms beflakan IED ga explosion ga ingato me blast over pressure waga BOP hunani kiya mingada katto then blast over pressure BOP en hamaga smiya ko maralan gowala IED ga 5 PSF ren daraka nuhinnane ingato 5 PSF ren daraka nuhinnane BOP blast over pressure ehen kamanya fabodu ga bom gowali mat ID gowali ma hama gamas etibi ba katana vetti comfort biruwa demipa nuwatan ne me maru nuwata furana ga dada koledda hunnani hospital gende wairu etelu ga nuhunnane igato fabodu ga ID gowali ga nuhunnane sergeant illama kare nashidu addani machallagen hingala anukunna ni mare ngena kitamme bargoda training hada futas ehem vejja ekka India me muna China me gobole me aru
me genetically modify koggen ingato me superhuman breed tayyar koggen etomuga sifanga ingato me genetically modified insanu ga fo tayyar koggen India me oba gowa me haro China me haro me gene editing no the genome editing ingato me das koggen genome editing technology CRISPR technology ingato gene editing CRISPR gene editing technology das koggen India me China ga me ngapone China ga sifanga hybrid insanu takke ufadagen gadiya ko 350 kilometer same me hilly area takku ga duwedava train ga speed ga deve kala mi ehmviam staff me sergeant illama adamaki adag insane no ei ekka India buna in hybrid insane ei gene editing no genome editing me CRISPR technology benu koggen me ufadavuri a insane ingato ei adag normal insane no ei me haro China ga ege experiment koggen me Dr. Juan Mu me 10 million egato me China ge vasa Germany ko jalabas lavi ehme ma me gene editing me aro wagan me waba kure taru ga bai me genetist me gene me biotechnologist biology wagam bio professor me aro insanu ge gene edit ko aratar ge insanu sufadavi ekan ekigen emiha medu shariyek kore bere jalabas levi mo duniya ekan inge kandatam mi ehem viyamu mi guna staff sergeant illa madama private Rishwan Muhammad Rishwan ki ei normal insan nu ei hybrid variety and special variety eka mi China mi genetically modify koggen ufadda fori super koppenge no the super soldier nge no the warrior hero nge mikala hevva wadatta molen orwalaga mulane nashidu igado den ehmema inquiry en hedi den kobato inquiry de benumaki ehme bodu suwal devana suwala harenge nashire buna nota me MNDF ge Mansur igato officer Mansur bunani media ga kalu dawlate motiye rajya ge ehme kalu dadan who is stopping you to carry out your legal and professional responsibility. Nobody is doing it. It is your legal duty and professional responsibility to carry out your duty. If you can't do the investigation, you can bring some technical persons to Maldives. We are not there to suffer. Our people and our citizens are not there to suffer an explosion and lose our property and life, our beloved life. Man, don't tell bloody lies. Don't tell bloody lies. Mansur is telling bloody lies. Shit, you are not a cop even. Not even a soldier. A soldier would not speak like that. A soldier would never speak like that to a media. If he cannot do the work, he has to resign from the post, his professional duties, responsibilities. Ehmema hama kadeliga nashiduan migamuga harudadatanu adirdarga motiya enage ganuni wajibengi e sarukaru lava ekan bala e kombeto bala e karudale nattadu ni tingaharumi wani tingaharumi uga male menaka gochenude tingaharumi uga dimari duniya dimabe mebudu karisa ga jane injection enne vaccine enne dene behenne antivirus enne dene eta faru ame kari perenal guleka citrazine guleka dukollafa mi amaruwa dukollambi rome tere dimme bodu roga jewnuga eniwa dene Devale bambeni ko ventilator ende bodu roga jewnuga emi hunge ingeto naru hunge dene musare ende emi hunge risk allowance ende front allowance ende mihar dakkai sarkaru amiru finance minister kawuri amiru naru hunna doctor hunna front line masekura mi hunge musar takkadala waka allowance takkadala waka risk allowance takkadala waka adi mi roga control male ka rajya ke saratega mi roga control enwe ekama ko risk allowance kadala wak bidakkari narhunna sekhe hidwattarina rais Ibrahim Sole widalu mi roga fedrigandiyaga mi timan me narhunna kaddara ko tan hadana me timan men me balime uga haguga koitam me bodo echen hadu kolladen bes timan men ekorambi hadde koggen raitunge furan salame koddene me raitunataka quality vaccine kenna kan nemuru paiza kala quality rote modona kala mRNA technology mi zamanu me for technology mRNA technology ko macce bina ko fawa mi vaccine kenna kene kan nengunu ene kan nengunu igato emme kada
chimpanzee lamama kuro arda roga jassa edina virus nagan hada furi vaccine dimi digen e mer kontra to juni e vaccine daje genes ahari sarkar ngette far iltimas korun die vaccine jaga ne ahar ben garay to salamate nukule bene ahar ben garaje ko me rahite de furane ki wara muhim akbar chengi ahar ben garaje ki resource tak ngette non ahar me gagamuge emme akbar rausmala ki insani wasila insani de furana ingeto e value nukule be raisa pahar me benu to raitu dive rajye ke insanu ke furana value nukule be raisa ko raitu ma majlis ke raisa ko ta political party rajye ke raitu benu to e suwalati ham gamus hamabutti ka hori ingeto hamabutti ko hori bes kamiya ko kabul nukurane mifala bay ko har benu mane kam kare ehema mimi hunaka vaccine bes hodu nikkiyenno mimi hunaka me vaccine jehi kaunta commercial vaccine jehi kaunta kintowi e kaunta be raitu na dewa farange johuni e bali shisa sa kintowi duniya ga timbana ngemme kina vaccine jehi listu ga evani Israel devani Israel sida timbana ngoti shisa dive raje ka jazira latak shisa ke luwadia addiya percentage jehi commercial vaccine jehi ma miya kintowi alum balu vaccine jahame koti anekka teluga covid treatment center tan hada alum balum mi una base para kurenche boti ehna FR covishield gesa mi covishield anekparu AstraZeneca gesa mi mamore chike AstraZeneca ya covishield ekacche ingeto ahma brand name tabati mi waru ko bodi olwala mi health minister olwala ni ehmi madan ewa ke nudana mi komekas dive rajyege sikh hidayala ge narum na deterega waran niha ihanati kon ada hada mi sarkaru dive rajya gajake sikh hidayala ga masuk gajake narum na emi hunge professional allowance ngoti kanda dafa risk allowance nenge emi huna kare overtime me ramlo moga masuk kuri overtime nulibe ege turu nemi hunge experience wata girodro masuk kuri made increment nemi huna kanude evesoti kanda dafa dive rajya ga kela ganti binaru madu we adi dive rajya India Lanka tantalu Bangladesh naruhun genne jefon hate bangeruga dive rajya ga tibi naruhun wazifa baki kuraba ga dakkani dive rajya ga tibi naruhun degree member ga diploma member ga naruhun ekashigamba pada member kan mufaderuga dive rajya ga den tibi naruhun wazifa baki kura kare sarukaraka nuje enroll naruhun na ingato enroll naruhun deha hakan enroll naruhun mihas rajya ga batibi abadu enroll naruhun ngetani birlakkamu inga tami wazifan kanare kamuge miuleni diploma member ge registered nasu no fadi gannan kibagento enroll naru nun nam bi rajyaga duniya ga uriya kam te registered nasu specialist nasu niwata enroll nasu registered nasu ebetibe aharenge very kama giradu ko biya dive rajyage sikh hidayala ge doctorunna narunna paramedical daira ga masekura adi sikh hidayala ga masekura health staff nakar eko da kabes delawa ka lujhene wazifa natigen nuwata wazifa gashidanti we birun hunna ka lujhene miedu duty ada ko famade ma geddani miedu iwosel health ministry phone message nuwata email wazifa waki ko fi me kyaba anna fada gotakan no hamagamus irada ko biya mi Dr. Muhammad Atif ga very kamegga ekavis wala darnu ga leadership ga dive irajege sikh hidayala taragi ko gendani ekavis wala darnu ga pembara futuristic technology ga macha Bima dive rajya ga sikh hidayala ga masekura doctor unna sikh hidumat tering adi paramedical adi technical adi service staff unna mi kolla iltimasaki kekkollare mi aniya veri kama kekkollare mi Ibrahim Sodi ge Rais Ibrahim Sodi ga aniya veri makar veri corrupt sarkaru ga veri kama kekkollare dehas tevis dive raituna goplan e inglabu gennan e rayitum benuwa mustaqbal dandi dede iradu kurabiya inshallah mi Dr. Muhammad Adibaki bakkan ko furmiyeno mi Dr. Muhammad Adwaki raitunge fasa beno ko hiyana te furmiyeno bango fa furmiyeno raituna corruption hinga urwala hiyana te furmiyeno dibe rajya ga raitun bento dibe rajya ga raitun bento brand new president dibe rajya ga raitun mustaqbala science technology ge dirum ga adiya battafal libi e ilmu ga hunara science and technology ke ilmu ga hunar dive duwana dasse baba islami tarbiyat ke macce bina fa mujtama ka kuran
beenumani dive rajya brand new president tiya emmena raitun kuwati ka mi brand new president candidate me wakkam ko for mi henno bagaga ko for mi henno me bagaga ko fa ba ko dane timan men gurupen hadagen dive rajya gaitun hidume kurang bagaga ko fa harugodu viddawa ingato sarukar istaa kurang ebawde raitun hawa by very correct ingato raitun hawa by very correct raitun votum hawa by democratic way kame watta dan ebbe ko harugodu viddagen kammachendu ko be kuri massekken ngeberu sehari video to ko fennan anabbe ko bahata pistol ja bodite daluga hale farallaba bagaga ko ingato sifangen beru ko for mi akos etana bade eduwa nasidu ke very kamatta jo gangadu raitun yati fennan mi hamagames nasidu ke furana fu salama kurmattaka e bagaga kuri dewas muliage fahaduga de jande kan heda uri mi he etanuga manki ke palagen tibi fulon na sifanga stala sakalu gala koppa duralluma hame ngeterwa nasidu ke salamataka nasidu bedane gote kambodu etanuga hori ei nasidu mi makanu ngai yaharmen divehinge rice vitibe divehim vodu da bawe divehinge youth ida dive rice ka vitibe komme kas ehme matibe fulun ekode kabes hi fulu korabare mi very Muhammad Adif ke very kam gadive hirajje ke rahitu nikamati wale kama dive hirajje ke rahitunge karuba alwa baba alwati kam ke chenu takun emihun kastolo minjuwe emihun ge hamata machete duwe zuwanu hindamala zuwanu ge jiba tarakki akuriru nasken dive hirajje ke rahitun tarakki wani ei ingeto tarakki ki ei leader ek ama e rahitun nangan kurier maki rajye ke ne leader ko fede pakai Muhammad Amin ke very common fani ke rajya ke leader mu fedi pakai den ko mekas mi anekas mi bah ko kurukalla mi bomu ga masala ga bada ehme ma Muhammad Nasir wani ebuna kaludale wodum ga wata kaludale de igato harakata huttu walu ga Muhammad Nasir sarkar jawabdari nukulami first member ga majority ki ga majlis ke ngirugas sarkar jawabdari nukulunu Ibrahim Sodiu jawabdari nukulunu Ibrahim Sodiu kan kamen nukulan Ibrahim Sodiu ki MDP sarukar nga raise MDP ke furi hama support atado adi MDP atado ko amu ga support wegen beri kamanga raise namagas gamu ga bodu bome to wagen gamu ga bodu maslahat ahmadu je bodu fituna basade ke tere gamu gette gan daruga Ibrahim Sodi wani fila den govwari bon inga govwari bon govwara fa Muhammad Nasir di fila gen jarmana ahare mboni kadani gen doctor kan igene sajana kan igene nuwa MBBS kila for general medicine doctor to singene sikuliyan bolde arine the baby gannaku high kafu me reza fu diamas ena edimidu ko fonna kan ujene tinduai loluge ai boss wata loluge osu keteria me ege reza fu keteria miha nuwa kucha me duniya ge akiga ya muli umra me bawle ena edimidu ko gen nuwa ena base warwa ko hamas duas timmas duas dolmas duas lunakane adi nasido lipor gellunta sahar me CT scan takun dekuni ehme nasido eri fila nasido eri ingato siasi bongo farima ega zimma ufulenji hene eggoto kun etiya anekkoto kumes nasido zimma ufulenji hene miedu rayitu malisung ebuna inquiry report tayyar kon amukuri nasido buni waran hinga me report ke homes buni timan menga sarukaruga hamgames nufuza nuforwane kura tawgi karmi emme minimum tamakiga emme ingato debu fenna pada member ka kurebe tawgi ke nasidu ke manda kan bidalu minut aila be from bidalu ki ke to guys nasidu ka aila be from bidalu yoti inquiry nimmi fe bara sab konga be fene defense minister Maria didi ihumali ho manzar defense minister Maria didi ya medu fio aba aranjaye rayitu majlis ke minimum be member ngaba ko wala defense minister magamung istifa de jene kama mi Dr. Muhammad Adif boni mi dive tarihu ga fauge tarihu ga MDP sarkar ga nuwata mi fauge tarihu ga dive rajya ga parliamentary tarihu ga nuwata majlis ke tarihu ga singa dia mi inquiry ki rajya ga mihatanan hingu emme murdaru hadi jarima hai ingeto mikan kuribe ko difa kurmatta mikan kuribe himaye ko mi govwari bomaki ingeto mi criminal masale nu kaman hada rayitunge loluga anungal walu mattaka
hingi siyasi hama drama ke addo ga memberu aslam degen aslam dive rajya ke denga jilto ke juwan na mikam jawabdari banchene dive rajya ke majlis ke taru ga kalu akurun sevikendane chapter kawale mikanta dib mikam ga jimma naganjene hame kani mari adi di no rais ibrahim solu ga sorry rais to majlis ke rais muhammad nasir ga mamma fula bebe fula kokko fula Bappa fula mamma fula ko tabuna kama banya defense minister Maria di dia medu fiya waranjere kama banya hama emero mun nashidu wabes fiya waranjere nashidu wabes fiya waranjere mike nashidu ingeto bechene bes jage ne kuda lupo ole bes nashidu bechene mika mi bomuke nuota mi teres wala dengule kama kuring ingure ka koi dibe hirandege reitu majliske gaumi salamata be committee utan national security committee ke member kan era e gowwana ma hame ngin hulwidu ke member Ilyas Labibu ingato MP Ilyas Labibu ngige gowwana nguleka MP Ilyas Labibu ni timang ngi hame kani me defense minister say then defense minister vidaya nuwa alamudu kari ge fuluna nganga kaden ene fuluna nganga nenge warde no tevar visnanu kane common sense ne budettomi kuda kunjetanu wata eleti autist kunjettomi gamarettomi ale autist kunjetta singere ingatomi ene den kurami kantan evaruge kame dima vijjamu e wore bas mina ga nukuedu mi nuore fenu terega buffu ida samamma wongu ga bandam mi kunjenu to mina nuwana raitu madisaka member ka wadda kan hudu dala ga member na ladu ingata huturu miwaru meya ko mitana emiru vote lava madisa wadda adi evaru legen madis ke denti bi member na bes MDP ga first member na bes adi idiko party nisbemba member na bes ingata ladu malana libigannane emiuna radduwane miwaru meya ko gamuge national security committee allang heruwane miwaruga miyako national security lava nuota miwaruga miyako dive raje ga raitu majliske raisa ka banda fiyamu dive raje ga raitu majliske raisa ka banda fiyamu arame kamuni gamos pampana bana bai klasa arame ga rajege ingato arame ga rajege avatteri bai gamuta kamiyon india moti abadu karialala arame ga minimum kan dahi wediba arame ga ratta ka dahi wediba arame ga faruda ka dahi wediba oingeruka ingeto aharmenga dawma nuwa navasse ka addi ase ka november tireka terrorist ngolagen bay ko biyo ngai bune ebbe ko bune ei rais mamun abahar kollenga beke rais mamun ke support mulani him rais nasidu ke me support mulani ehem bahake rais nasidu ke kerfa aila bune bahake rais mamun vidan wani kerfa aila me adikati begen mamun abahar kollen eter kuri bayke sikka ge aila ya Demonstration aguligen rais mamuna bara kolengana beke ehme miwaru ke baike mitibani magiska ingato den rais nasido ngehme mamiadu wani hama muling fail wefa dive gaumla salamata rakka terkan no istiqlalu adi ibrahim muhammad sawderas wani fail wefa gaume gabe kan kurumuga ei gaumuga bomet ko wafi gaumuga hori emme bodu wakkan kuri miya ko tagubota kangara filadi tagubota kangara gen bodu wakkan ko furi adi baziyatu ega bodu partner emme most wanted criminal rajage ingato sarahadun geographical sarahadun tagubota ingato me gadu kolum berengelo ko begen india sarahad ko india e sarahadu gemreni ko india sifane waligen ere gedewuli mdp mihinga jarima ta wakkan ko babolti wagumas dukoleni rajye perata mimihun hingi uriha jarima tan orwala begen rajye ko bombes kovi kama kabul koreni ei motive onnare ei kuri wakkantaka hingi jarima taka atugamul leya ichei ginavima denge mihun kuranje ya balekes American kamyab ko ni vote ku kamyab ko raitun vote uderekam nasido ngadenge Ibrahim Sole ngadenge mi maraito nge sympathy odan begen hingi siyasi bomekkan aharen bulaka jehdo menu me aharen ngatuge po reflex bomek ko mi ayedo ko mi mawane boy wata blast injury ka Muhammad Nashidan salame nuwene kan Muhammad Nashidu ka fabruga Muhammad Nashidu abar kollandi bomek ko mi ma Muhammad Nashidu ke aduga tibi the security the bodyguard special protection group the sergeant Ilham Adama adi private Muhammad Rizwana driver kan staff sergeant Abdullah Aidwa mi ms mi ko salamat nuwane
salamata nuwana kadale kambe boni fetsa ki kambe boni ingeto salamata nuwana ngebes miyaka addenu maccallaga muhammad nasir goragen karallagen ena daka jaga nulibere futa de sulibere hen wi ayki ei miya ko mararantin siyas gowwali idea non ei lonwade patayin ei kolani drama dumbokken ei dumbomen ei ingeto ei calculator kon hama gowwali bome waki woteka calculator ko ega timing dimanu wi bomen ei timing dimanu wi ma muhammad nashidan ei libunu aniya libi operation kuranje huni nuwata fifori farta kan muri ashkoro ko fenna hamgasen bomek faaduro ko gowaruga fihene tagaga hangadu kalmo fihene eheme ma ega sababu ngufede fir lapum taken eri kama ko miedo doctor kan abengene adi doctor kan nombe kasmedo google search ko les fennane kitambe kehe bol be ari nota bb injury body libuni ma bana ko fennane ta case taken annane database ke ta case taken eri fenna x-ray ct scan mri eti mi eri fenna ehema sikone gavedan haikka bol bearing ngari bas wagunga bayge ehen kama banyamu den ei ingeto mi gomaki terrorist bomba kave ekamuga zimma nagunga baje defense minister mari ali diamad fiawala muhammad nashidu gaidan gowada kama banyamu ewaje muhammad nashida de tere ka fiawala ilyas labiba de tere ka ganu ni fiawala ei ebaru bodu kamen engi hure sidu kuri kusuka muhammad nashidon ebaru bodu ingeto maulumata libi fawre sidu kuri kusuka Ibrahim Sodi obes ever bol malumat lifa ekam forward ingato anganje pata kan nenguma ki di rajya ke ganu ga terrorism ganu gas ama bodeti adavta libe masada ka bat wative emi hunna medu ganu ni fiya waranga jehe dibe rajya ke raitu majlis ke raise vidan wadi beru gore ke waran king hama jehe majlis ke inquiry report ena hing hama jehe ta ena ke baskari huma de ba ke ke liye ke bayan ko fakai ne Ilyas Labimu ke humane wekka kanne Ilyas Labimu iguni ma enage emme ka enage party ga ruhani leaderu Muhammad Nashido nengi hunnani to bas ekan Muhammad Nashido ekan iguni ma Muhammad Nashido ga enage ganuni wajibe fardi wajibe ngi ekan kamabe parte ka fulun ga intelligence sa enage security intelligence sa adi defense ministry ga intelligence anuata military intelligence anganga adi gomge emme mati commander e Ibrahim Sodi bab garai sedam sanga e kama be ko majlis ke me ko member majlis ke security committee no 241 committee ke kulli jalsa ga gowala no da majlis ka am jalsa ga privilege motion ne gowala inga to privilege motion ne baba e kama be ko tu sirru mashwara kurumas e ena wajib ka baan e no ne ena ngalo ngende nyane e kam kurande ngenya ene ki e ka be sona ganu ganu de dengue very kama kufu hamba mi no Biasi candidate kan ngena ga kibe ka kufu ngame no ever mi kan ham games vote de miedo mi gamu ga tibi Muhammad Nashidu ge supporter na di mi budam bara derwe ekama ko derawi es hagi ga mo defend hagi ga ngabache kabul kurang arame ngabache insan na biti Allah de bi fitro to ga wisnu ngaharame wisna garu na ki ilahi che garu na ki mi ko hadai chenu liye ko na garu kenne ga mi han wa de baba concise ingato lieva onne itse kienne ge mi ha gamne kienne ge mi ena deva bola ne sikuni ge zamir wata ena ga hamabuti ge visnuma hikmata fikru e ganu ne guru mi koi enaya ingato enaya toti malumat ifa e bome gofwadan urekan ei Ilyas Labiban ebaru ge bodu malumat libuni ma hamagamas dais tashidu wa phone na message ko na hissa no ko hunnane hissa qur'ana ehem vi aden ena ekamu ga fiera ekama be parata ka fulunna me kike to bidalu me sifange special production group ga nashidwa production dimatta ka wala group ga be fon bidalu ebuna risk assessment en hada military intelligence on hedi kama nama be simanna menna ame kan en ange fakanete special protection group close protection group kare ebuna close protection group ka nashido tireto kama tireta be malumat ngadi hedi assessment bes bunadi wakanete abadu sifange kamake bungai fr warang high low critical le enu ba nobudai hamagamas me critical member kan me risk ko machadi kama security score kala nyamo magoga igato nashido ge again no come again
gal keneri geno kuma genne kara hamen arandaru etamuga amura ituna traffic movement nge gota kanu hunnane den anesualaki Ilyas Rabi wengi wahaka diwe rajyege defense minister nge defense minister Maria ga wajiba nunto military intelligence nge kama be technical professional qualified training hada avati miruna nganga baiki kobato wahaka Ilyas Rabi bangengi phone ko le ko message ko no badde ko fabies ena ngemi ko igele amagan sena ke nama address ena verification ena ave sadane hamami he ko ande munela muludane ehen kamanya den emi he ko hodu wattaka diwe rajyege network communication network takane enu etang intelligence network takke benu ko gen emi ko hodene ehen wiyamu defense minister Maria defense ministry ganwata MNDF ge military intelligence nengi ena shid abhar kollange gowwali bomuge conspiracy ga daberu nge ko anek bodaki bomaki hama emi hum amilya ufedich emi hum amilya ufedich ngaran kerige mibuni aran naki tafadu fikurege tafadu visrume ko mihe aran naki hama buddhi ko mihe aran naki mastuwe dragu ga no cigarette ge nicotine ga baba ga je fori mihe besno umur duwa em cigarettes bumi henno aran naki fitratu ge hama tak gabul kura Allah biratiwa ale aran dogwadam bi sababe aran siyasi maqsaden hasi kurmataka dogen hadam bi sababenne maadamas aran niyawdane aran dani hama bimuge daha bejebege aran ki duniyage edum merikam gole miyeno aran account $1 million jama kurme dahebe gole miyeno ahnakiye ehengena defense minister Maria ga wajiben ngai kama be farata kanga aran dimari kuda misale bunal dena aran Bangladesh awa fauga aran adapt kuri aran ge dariye gotu ga aran bala bodu kormo genda kujje kujjaya firi kujje kujjaya school dam biru dedu ko school nugos otima aran halafin dari fulae kiren hevi buni timanna phone kujje ko message forward biye ehembe gam biru school dam nukari famoti den bule fin bappa mihiri nunhe bappa ge lena dari kamugas bappa dari gautuga bala burpura kujjeketi kiwegen toweti wor kame dimagi manubuleti hiri hadare gote nengi fe babu awha dakkane message dekke kujja gure duwai gure firi kujje kujja message phone wala dekki babutun haren awha koyan die kujja koyan die fulun special operations ke fulun haruna baddal kuri marana kabuge inzar di foti marana kabuge inzar di ma ahan je fuluna ne masala hushala kabuge salamati fiyalu hot ala kujja ke fulana salame ko to bagut masake peri mendur de che police station gossa report liuma ishindi ingato FIR register ko the first information report Bangladesh with India ga bonani masale ga police station ka diamen ifotam liya report ka first information report liuma armenge police officer investigation effective then to be officer busy phone number message phone number phone mi ko trace ko ngena hori location te ka mataka daga dirterega ebuna ingato report de nimu ka special operation follow ti tayyar we armena ki dan trace ko fa ebuna maruga inzar phone mi kucha note phone mi mobile phone note phone mi note biru inzar timmi ko hori location trace ko mi hifa hajar ko mataka follow ti bi bisaka officer hatiyara ki ga emi hunga berumba adata ka ki ga tayyar we armen kare buni aharmen ge jibu follow ko mo ngannate aharmen ge tana diama emi hun ebeli che phone balafa wade gati gos geka wade gade tanuga wade gade phone kuri phone emi hun ga phone nge number phone ko ma ring wada bayre dia bata gos phone nagen ekucha naga karuga lago begi fa gudu kafa pansa jati baru emi ha ge burakari ge jafi maru ge inzar phone mi ha ge denge baru ge fulus mi ha ge atu ge mugur naga fa pansa ta gati ba ges kiya ge jafi mahurin bala hatta ge aharen alai nudani tai kiwe aharen ge dariya maru ge inzar dimmi ko gaga fulus mi ha edenje treatment dini wagutun treatment difa gendiya ge hos badiya fa delhi interrogation room liba ingere Bangladesh India tantam interrogate kolla ba mi ha kalta fudu aru tarada
talali kujaga mi inzar maru inzar fo din kujaga talali heskiya ba talali ne kujaro wadi mane kamma chane bloka hame ahane ke harame huttare timan nutarare buni mazmuni mi kaliya be kabari ne mi sipan tamri tawge kura gotai ena maru inzar fo wandi mai sababa ichi sabaingo e kan huttu tawge kura fiore e mi ma wa ke ki fulunga technical mi hunna nekan kuram berum biya e inzar dimbeka nuwata rais nasido maruga inzar fonmi kama banyamu ekan Ilyas Labiban ingejjamu dibe hirajje ga westiben intelligence fulunga tere ga technical mi hu dibe hirajje ga saiba pulun ebatibi dibe hirajje ga IT expert unga batibi digital crime investigator unga batibi pune dibe hirajje gori crime commando gori police Muhammad Riyaz ACP Riyaz ke wara purdala be fulakke dibe hirajje ke PG kamanya hodan to nuwata dibe hirajje ga MND sifage tere ga batibi bodeti warabada uniform alla emihuna nofule bada uniform ga hes kiya ramitaruga mewatiga kuleya medaya ingato eki vanatakaram medal takachita mamma takachita ngarafti di bodeti warabada officeru America da military college na dunia ga net member ga huriya college ko training adapti bi expert ngabati bi MBA mihun bodin jehne dibe rajye ga communication fulu ga tere ga communication expert ngabati bi media rais nashidu wadin bonge ingato inzaru 3 million rupiah di fanuta dollar ekta kapune dollar ana ekta kapune eba media ta ko news ta ko fannani ahanne singeni media ta baliya ichi media ta ko news ta liya bari ekta ko 3 million dollar ana ekta ko 3 million rupiah buna are diva rais nashidu awar kollu mataka buna bongo balang ule kam ga malumat Ilyas Labibang ikunima onnani igifa raitu majlis ke Muhammad Nasheed asha raitu majlis ke naib rais Iwa Abdul asha raitu majlis ke national security committee asha member nata neganya sidu kuri ega ihumale bani nuwata hudu emihunge kan revi bongo balam ge huri are mere emihunge ega adigati emihunge fandu kuri emihun Nasheed step ki inge to base farwa kurma bureng Nasheed hinge bor conspiracy salama bangere kuri escape adi Germany question immadi kenu Germany ko egen dive hirajega dini haru kari fikueke Kau andiri ngato dawlate ngobote kia halelawa mina hituriya gotaka rayitun diwe rayitun aharmenge gamuga mustabaterga mastu nuwe ingeto hamabuddin beru nuwe ena kuda kon tumbude batta bol batati haladi ena ki dini harbar fikuru mi kan ada ena ki dini harbar fikuru ga label mi kan ada ena label ko ingeto ena label ko ena ki harbar fikuru ga mihunne andiri dawlatu ga mihunne kia ena hay emihun hayyer ko mataka mina ge ingaka wafadaru mihunna majlis ke de mihunna gowala ebuna mis member na ka gowala ehadani bay ko hayer pura list me ata jar pura ne mi konkala jarima hinga bay to mi adduge member aslama ki nashidu garis pe pure e tauge koi committee ke na bayde e committee ke bayde hasan lati e committee ke ebuna imtiaz qawmi ko committee ke nashidu rais Ibrahim Soli ka koppafu hulumale daga member mihengos min rais nashidu garius befuna rais Ibrahim Soli ka koppa bebe na lienu na committee te kallage kon investigation ta kurani madlihu majiriya ko nukurani investigation ke kaamne goto very devastating dibe hirajje goden hataru baru wakki koffoi dibe hirajje ga raitu majlis ke rais Muhammad Nasheed engejja ena ga wajibe gawmi wajibe ngi ena gofbalan ena maralan gofbala bon ene kannenge e gowani kiye wota Ilyas Labiba ka wesnenge adi Maria ka wesnenge bon gowani kiye MDP ga haruge ga kame wota Jen hotel ge komme sangi filag ga jalsa taner ko to coffee ke tiba Jen hotel ga guri komme senguri ga kame nuwata resort ga emihun maswara ponti betene ga kame nuwata MDP ke national council ke gawmi council ke jalsa tawa bo etanu ga huriya MDP ke member na ki gowani kame nura kane namagas ega possibility abe ebaru ga boru bome gobwale nya terrorist hawale de kamanya ebon komme sene ga gobwala ne ehem biya emihun ka nutibe bene aslu ga hama hagigi ingato terrorist attack kamanya amedu hama evvesechenu bune chuppu kiyalage Ilyas Labibas mammaga ga buffuli bokan nuwata MDP ga mamanwata mammage gaga firma ka famode ka ninnane me laden me ladenne te mi baru waaka dakka fara hitunna
Orwala mime ngitan abadu rayitun gumbo hedden laduge confidence very back vivarwa egonwan datta Ibrahim Soli amga singer Ibrahim Soli ngabomuga hamala onna ningifa e bomuga hamala den uleka Muhammad Ibrahim Soli ngifa hembia Ibrahim Soli sabaje ena istifa da nuot ena ge ituba mekkam ge vote na ga ena welcome bakikurang rayitu madlis ke rais abaje istifa den amilla fula MDP ke ingato national committee and national security committee ke member na wonnani ingi fa boma be nuot terrorist hamala be maulumat ehbi ayus ne wakiwa magamu istifa den je ko kami mas magamu istifa den to amille kanu de na ki rayitu madlis ke member gawtu ke miatibi me gira member ge inga wakkam ge tuhmat ko abi ho ge nangwa be divaraj ge bodu wakkam ge list ga inga to MMPRC ge wakkam ge bodu wakkam ge tawge asset recovery commission nga taro ge ebuna bodu wakkam ge list ge MDP nisparba committee member nga kuri ge member nga mihar ge member nga kuri ge sarkar member nga mihar sarkar member nga idi ko party ge member nga mi party ge member nga party ge member nga manu ge bes emme ge nga bo ge list ga ahare nu emme ge nanga be ge list ga siyasi mima mi baru ke bodu ila ga wakkan take kopati bi bay mi ummi den kihato mitanum mi bomuge tawge go no inquiry minimum kamaki mustaqil gote ga hingani dibe rajyege home minister babune mi hatana mufede inga to refuse nati hinga emme bodu minimum tawge kamammi ena kon refuse ngogento dibe rajyege etake fitune fasade nafatu fatta nukume ene taruga magam geri ahare darfu rawdat maralima maruga heki dattalan ACP Riyal de fulunga crime command ge emme very machangu veriya ena hingi jarima to gawa ka photo ya evidence aki kahare for city yang emme jawaben ude emme kudamen jawabetten agolta ahare mesme divehi ragite ahare mesme divehi raita gawan hidwe koddi bori divehi raita kibe ganto ahare for city yang emme kudamen jawaben ude woni ebuna se umrana kaguge rules ngegento ei karapa aila do rais Ibrahim Sojuge nuota Muhammad Nashiru Dr. Afrajo marala ti bi bay miun aduga lewul fadi bi miun nufuzun to kaguge nufuza kun to rauta aduga maragule tun phone me city ya jawabe no deni they are tingar wani medu are me diven rajitanu to ganu na kiya me ke ette kon echito insa no ki wa ki ette kon echito suara ki ehmima den aharen bedu kura ade muhim suwado timmal suwado medu ehmima dewa suwado bidiyai fiye wala ngi kombe kattoy fiye wala nga beje mariya di ihumar be kama fiye wala ena ge rashidu gaila ngwa kama nyamon adi ena fiye wala mese beje ei ena nguru ena malumat engi duengo urmaki siduko maki kushange me adi raje ge garuni asasi gabule bawa hamatok matingena adabu denje habbu adabu Ibrahim Soli wa abaje adabu den raitu madis ke rais Muhammad Nashidan adabu den jeba dive rajya ke raitu madis ke urdu dara member Ilyas Habiban adi dive rajya nawaravana madis ke National Security Committee 241 committee ke member Ilyas Habiban danti pe member nganga baje fiwa nobody is about law ibrani members garu kumati ka hama hai garu kumati ke hama kamange dunia ka garu ka gudati garu sonna koi adi mihadana gano gahamata lyuno ilmu waring mahir musdefa wa goingi ehen kama banyamu dengwa suwada ki majlis taki mi fada inquiry kurumga gano ni minimum kalibikan ba baito dibe rajya gamiyadu wani hatar bar waki kofa sarukar gano da democratic hatar bar legislature waki kolefa den civil service waki kolefa court to sharvidara waki koppa dibe rajya gamiriwan journalist media nga bahinga hataru bar dibe rajya gamoti democracy ge kawanyamu democracy ge ebbar wei majlis aki parliament kamu ge zimma na ganje parliament ge emme is body ge nabi speaker of the parliament wata raitung majlis ge rais ekamuga zimma na ganje ihumalbi adi raitung majlis ge national security committee wata Gawami Salamata be 241 committee ke inna member Ilyas Labibo ega zimma laganje ihumar baba adi MDP ke defense minister ko igato shamil wa masale MDP ke tabay ko mikam ga shamil ihumar fa masale note masale aga be inquiry minimum mustaqil gotek ga
kure be nebes garuni hame ne majlis egge namaves e ahame nekkan e delegannan bi kommetto divehi rajyege ganunuga nuwata divehi rajyege sarukaru nuwata democratic nizamu gaba devana barwai e sharwi daira court of emme uttama pandiyaru oti asleep in judiciary. We are having a big sleep in judiciary. Yoti judiciary court ngati vidava uttama pandiyara kan ehunna vi bebulaku ingata muttasim adunana kan nenge tohe divehi rajyege Supreme Court ga pandiyaru uttama pandiyaru ga magamu hori English bamana chief justice kan hori bebulaka miedu abaje ga Muhammad bagan ngerumatta ka ganu ni amure nereng ei kon amettoe ei Muhammad Nashidu hayyer kurum ga amure divehi rajyege defense minister hayyer kurum ga amure divehi rajyege nawaravana majlis ge gawmi salamata be committee ge member unna adi committee resdama Ilyas Abibu hayyer kurum ga amure divehi rajyege raisul jumhuriya hayyer kurum ga amure abaje ebbaru gaddaru wima ebbaru ihumalu wima den ebbaru je gawmu ga raitu nattaka gawmu ge minimum kama gawmu ge maslahat taka gawmu ga hamijama taka ehen gawmu tagas mi pada amurta nere Supreme Court mi amure nerencheni rajya ga emergency ganunu aba hingancheni waguta divehi rajyege parliament kare mi inquiry kurmaga ganuni barne emirunna igato minimum kamaki ga mustaqil gota kare rais nasiruge aris member lagen Hasan Latifwa ebuna milimale horumale daga membera dengui member ka ekamuge maulumat egivere nanga Ilyas Abiba miyemeti begenne nuwata miyemeti me committee kunnenge tawgi ga nukure be majlihum se tawgi ga nukure be majlihum kurima kai mustaqil nuwale genere report ai majliya ko nonge report tawge konjeri mate inquiry konjeri e inquiry konjeri divehi rajyege court ko no Supreme Court ko kadara judicial commissioner ko no judge commissioner ko ingate no sitting judge no the one man inquiry no the judge inquiry no the judicial inquiry babanjeba Supreme Court go uttama pandiyara baje judicial inquiry nge kama igato ekamuga hagigatan ekamuga zimmawa barata danegatu wattaka judicial inquiry kurang parliamentary inquiry nunga masalaga parliamentary inquiry ko genere report sakhe nuane enukunnane Muhammad Nashidan favor kofa enukunnane defense minister Maria favor kofa ei raitu majlis ga first member unaki raitu majlis ga first member unaki MDP ns babaga member MDP ge igato MDP ge parliament में मजलिस के रईस यानी मोहम्मद नशीद हमारे मोहम्मद नशीद का फाबरू का बोंगा भी एकम कोई आईडी है मोहम्मद नशीद अंदर मचला के फुलुस में हिपा हिगा दाफा अंदर मचला के दिए फिल्म का हिंदी फिल्म का ड्रामा है हिंदी फिल्म के सीन है Miki divehi raitung mi gabul kofiya mi wahaka mi inquiry gabul kofiya mi divehi rajyege taru be hinge emme hadi muttaru inquiry hingum ga bare hinge to ingum ga bare nonnane divehi rajyege raitu majlis kare e baru kanale inquiry kurenjeri divehi rajyege Supreme Court ga uttama pandiyare kulabala judicial inquiry ge gotuga judge inquiry kotuga hinge to inquiry minimum nuwana Muhammad Nasheed benu mabate kan report diane living dani mes mema miedo arenge miwaha ko minimali areng ufadi tin suwalu jawab difa suwala ki mi boma ki hagigatu ba mi ko marandin IED explosion nge no technical level samay ke bes fote galo nane mi ki nge bada IED ka sabit kore ben technical hame shamalu vidawlane Saltam pago kurimati ka gowwadi bama vrek etang guna baru kada bomeke ekama ko baru kada bom gowwadi ma ufede BOP blast window pressure blast over pressure ngaga blast over pressure ami chingene adi ahar menge bomb blast evacuation chart tagas eheri ingato me IED gowwadi ma evacuation chart tagoti mi hu muskuranje sarhadu tagas nuwata kiha durmina kanuwate explosion ki minor explosion moderate explosion ingato severe explosion egotuga kandala minta keme sabave
America ga ama Defense Department ga sar ko fori report tabga foitta ko guys e suwal ga jawab ahna dewiche kamang hikura raituna devla suwalu bekam ga hajjar kuran jeni ame kade Maria di Defense Minister to e ba gowaye Rashidu ga aidan adi raitu majlis ke bay minimum memberung adi miedo raitu majlis ke maafal daira gen memberu bonde saba gowale Ibrahim Solius istifa den teden Ibrahim Solius istifa den jeba adi ena e gobima ewa ko gobima kam hutto aba bang MDP member nukume no hutto wene ei raitu majlis ke member ka haggen ei ena ingato represent kura voters benuwa going ena ham ko ni ena gamuga haguga enimman ena gita fenne meragalgon ena guwali ei democratic hamataka international ganun taka UN ge human rights convention bas libide hama fardi adhikaruni haggen ene ena gota guwalu ngai ekame notu wene den vima divehi rajye ge raisul jumhuriya istifa den gabeje Maria de istifa denyamu raitul majlis ke rais Muhammad Nasir adi ebuna Gawami Salamata be committee ke kuri ke e bongo ma hamayang in member Urdu direct member Ilyas Labibu aba hifa hajar ko emihuna be inquiry ko emihuna habwa da budenche emihun e malumat engi hure ekamuga zimma nunegiti be emihuna be dukanu fiara alanga beje e gitu dengwa suwalu timman suwalu raitunga majlisa mi minimum mustaqil committee ga mi inquiry korma ganuni habbo libigen beto e nuwata raitunga majlisu mi bom blasta begotunga pura inquiry ki ei aharmen raitunga gabu kore bene mustaqil report ka banto e nuwata inquiry report ka banto nuwane e masala ga tibimiya maru ena ga amilla hinge jarima tawge kurun kala kamengei bongo viniya ena amilla jarima tawge kurun kala kamengei majlisu ga tawge kurmaki majlis committee bi bomuge nuwata testo amalage maulumat kuring engi ekamuga feu neli mihu ekamuga victim of miha ajab go de salame be ena eri me filage go German go dos gori dive raitung ingato hajjar kurmataka duniya ga bolati dictatorun egamuga raituna egamuga adag nikametinna ena ya siyasi wada verinna tafadu hiyalu ga mihu hajjar kurni hama ganune getere ingato dictator ani american itur kori ganune getere dunia dong German Holocaust ge is leader kanguri hitidaru German ge hitidaru ena egamuga hamilia mihumara ena ga amilla gamuge ena ga siyasi wada verinna ena ya hiyata badwa miuna adi yahudi nisba tabbe ko meri ebuna Nuremberg lo nuwata Nuremberg ganu hadagen e ganu ga dahon e ganu ni kula digen miedu nashide ereni dive raje ga kawdalate ke bune e kawdaw lete vejjiya e dawlatu ge karu andirinaki ko bak ngabeje sabit kodde dive raje ga kawdalate ngwa karot andiri dawlate ngwa ka emmendi gobisaru Mansur buna kamanya ekanga beje sabit kodden ena ge gawmi adi ena ge professional masuliyat ngai ebe pohoda e dawla nattalu ngai tin aharu mevi e dawla ke gowata e kamen nukurewnu ehmiya dawla neti divehi rajya ge sifana fuduhunna divehi rajya ge sifana fuduhun ge intelligence department nu divehi rajya ge security ge kuda kabe besami nukurebekan nuwata irresponsible buying amekani mahuma jahada de mitanga kulokol jahalen tarpat jahalen tiberi kan hangaga kuda misalen hale bunana benko morlis ge account ko wakkam kuru masala ga fulunge officer jawab me malum adem buri ki keto fulunge officer buni benko morlis ge account ko wakkam kuru muga ginan daire jalugoti bimi hunne jalugoti begem phone benu koni jalugoti begem tabadu simta kun gula customer no gula malu olwada emihun ingato fraud haddani emme miyegge namuge bawte assate kasim divehi rajye nge terba Bangladesh mi amika fan service ahar kuri nge terbi mi laga babore vissa kasim sate kasim nunegene divehi rajye ga ingato fulunge intelligence ngennanya divehi rajye ga military intelligence ngaya emme kudakandattammi emme kudi kandattammi mitamaruge communication ki
criminal ingeto komme fada criminal emme muhimu ko benu ko raketchingi mi do hembi arajje ngetere ba bangale mi ka fansa sar ko ngetere fena benu ko simme ngem mi ka dinima den e masala ga bongo ba ena ga tum phone feli e phone ga simmowe e sim ga ingeto verify baradiki kombe kam verify kudaruda verify gonnani rajye ga fansa sar ko dive rajye ngani he gawaka එහෙම වෙච්ච බොංගෝ පාලි මේ රුජේ ගාරුණි ගොතුන්නගේ ගසිම්මාවා කන් එයි එවිඩන්ස් එක කාලිච්චේ ගාරුණුගා ඉංග ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එවිඩන්ස් එක කුරුමා එවිඩන්ස් ගේ හැමතක අවුන්නනි කමෙබ්බගෙන් එහෙම වෙච්ච දිවේ රාජ්‍යගේ සීපාංගේ ෆුලුන්ගේ ඉන්ටෙලිජන්ස් ඔතිය දිවේ රාජ්‍යගේ තෙරවා බංගාරින්න දිවේ රාජ්‍යගේ තෙරවා අද දිවේ රාජ්‍යගේ තෙරවා බංගාර එම්මේ මීහ කරෙන් අස්සතේක සිම්නගා දෙනෙම නුකුර වෙන ආහාරෙන් බංග්ලාදේශ සංගයි ආහාරෙන්ගේ ඉංගත දිනි විසිටර්ස් සිම්මේ එසම් වකි මුද්දතේ වීම එතිම්මස් විසාහම වීම දියයි ආහාරෙන් බැංකොක් දිය එතන දෙනි විසිටර්ස් සිම්මේ ඉන්න තිම්ම සම වීම ඒ අමිල ඔටෝමැටික් බන්දු වනේ නම්බරු දෙන්ජේනි විසාහිතානිද විසාජාගෙන් එන්හාර විසානිය එන්හාරගේ සිම් දෙනි එසිම් නගතන ආහාරෙන් ඩෙන්ටිෆිකේෂන් ප්‍රූෆ් දෙන්ජේනේ ආහන්නක නුඩගෙන බංග්ලාදේශ කේස් එම්මේ පස්සිම වරන් how many sim Bangladesh sim card how many sim Bangladesh එහෙම ෆනරනොත් අක්කාරු බේනු කුලෙවෙනි එවරේ කිනෙකුන්නේ ඉංගත එවරේ කිනෙකුන්නේ මේ බංග්ලාදේශ ගමීහ කරේ බේරු මීහ කරේ වෙසදි බංග්ලාදේශ මීහ කවස් අද ඉන්දියා ගවස් පස්සිම වරෙන් කින නුනගෙන මීහ කරේ එක රාජ්‍යක එකකම පොර ෆුලස් ඔෆිසර්ට අංගාගේ පොරණි එකෙක් about asset sim එහෙම විය that is a failure of the bloody police in Maldives. What the hell they are doing in the name of servicing the Maldivian people and changing their name to Maldivian Police Service? Does changing the name make that service a very proficient, not efficient police force? Bloody shit. Ehembiya military intelligence rajya gotiya rajya ga etarwa bidesi miyaka rajya ga intelligence nge masake kurachi biya nuwata rajya ga rayituna ebaru bodu andiri network ga birwarikan dive rajya ga Asia sarhaddu ga evuna Afghanistan Pakistan Syria ga terrorist network ka adini har kari Jamaatul Islam adihin Islam ka Ansarullah Harbatul Ansar ka evani Ansar ka evuna har kari people ga me terrorist hamla ka nurakka ka rais nasidu ga security me level me pirata bos to me serious vital bos enu ehen bos eta tama ka bune ingato me critical bos me hisab danche security cover denche kama banyamu evaruge tirata kan otiya dive rajya ka kinetto aada garayita kanwata dive rajya geterwa Bangladesh me hai 280 ka simne geni ara ajabe mansu tibaga buhutan do kunade ladu ke confidence batta phone kiri niwa pogden military officer ka begen nukuma tibaruge malumat raitu radai ehe bima miedu aharenge tin suwala jawab mi dinuni dive rajya ge raitu majlis genenge bomb blast ge inquiry kuriya gendane kanuni haysiyate adi inquiry igeto inquiry ge bodu subject kami wadi kudu raitu majlis ke member un bi hinduga adi raitu majlis ke rais ke napudira nufona kamakan aharamne kapudenu koleve adi a committee ge ebuna 241 committee ge warang influential member ge Ilyas Habibaki Hasan Habibaki rais asidu ge engek kahana mi etan ko nukunna report etan kunna inquiry ge sakha inquiry kame kabul koi divase biya e divase ge sikundi ge fadi ka oxygen na ekiga lege terega leya hemoglobin na ka dawre nukure oxygen ga le hemoglobin na evegen ena ge sikundi ka le dawre nukure ingeto evaru ga miya ko evaru ge fake wa ke fraud wa ke kabul kurani ti report ki divai tare hoge divai parliamentary tare hoga rang akurakunnu kalu andirin hadu murdar jarima gota lienje chattareti ti inquiry kurang sakhawani divai rajya ge supreme court ge fandiyaru uttama fandiyare kulawala judge commission kunwate judicial inquiry kotan inquiry gengosken ganunu ga bunefawe geto hamai kia dena minimal ko indemi wa kama dikwese jemiria abadus amaz koni baga dira ekama ko mi wa ka dikude mi gandati wara derbe dai paru bay befun egodo ko mayus nuati ai fambas mi riban kollaba nuada forward kolla balale bene bagutor na minbaraku me ganunu ga bunefawe no man is above the law and no man is below it. Nor we do ask any man's permission when we ask him to obey it.
Obedience to law is demanded as a right, not asked as a favor. Adi ingetro hame binako migaru ni hame binako ashas me nawara wana garu ge masuru garu na be ilmu veria professor Evi Daisy ashas se kadde faswana haruga ena ekulawadi garu ge embe basic rule ga mionani. The rule of law is outlined as no man is above the law, and everyone, whatever his condition or rank is subjected to the ordinary laws of the land. The result of the ordinary law of the land is constitution. Igato emme adage ganuge hameki gomege ganu asasiye. Then no man could be lawfully interfered or punished by the authorities except for the breaches of law established in the ordinary manner before the courts of land. Evima mi ganuni hameki dunia kabul kura igato ganuni rulta ganunu kabule fonani hama ganuni bodedi fotta kabule fonani ganuna ki natural cheke law is natural. Ganunu vecche insani darpas kolan vi haduwe dunia ofeduma vi haduwe ganuna ki ilahi ganune ganunu hame kani ahar me mana kuran ahar men ada garaitu mi habes nengetiye elieni liye bamne iche ganune mana kuran nenge mi hayar oveye enage sikori devava. A man who cannot read laws, he is given the law of concise. Nuwata ganunu liye fonna ganunu kiyennege mi hay enage hama buddhi ge fitratu ge ganunu nuwata fitratu hama buddhi gosolun wisdom ge nuwata enage zamiru ena devava ahana kannenge dive bang sida exactly concise kiyani kike kame ahana hiwani ek kiyani concise kiyani zamiru hai komme kase hama buddhi gosulta ehma majlis kete bibe for nengani to hama buddhi gosulta bes Ilyas kabi banenge to hama buddhi gosulta bes timanna men eda shamil wa kame timanna tawgi kuran kuti makihet to tawgi kurani then rice nasido nge giure ebuna 241 committee ko nabara majlis ke gawe salamata be committee nge giure dive rajya ke rice jumhuriya nge giure dive rajya defense minister nge giure ekan nengi kama be patan toti nengi nanga nangi mebeleni yumalu kama dengo ngane sababa kabeleni hudu emihun hingi conspiracy ekkan ehmi mangane furatenne anga ka fulu henne anga ka close protection group henne e group ka ngenge kanne e hudu emihun amille ngufeddi bomb blast conspiracy no emihun hingi amille hingi jarima ngai e bomuga kandatan hinga wadde gota lipu aniyata ka e blast sadu kandatan be furu gota ecce aharmanna miyadwes me balani mabenge eki egato mihako maralang tayyar kuri ayide nunkan dumbokke ehem bima ahar men kuere kunenge mifada har me tel hamala rajya bay ku den rawaru ganwata abad nashidu terrorist hamala dem bay ku rawaru ka dive rajya ke military fulung devange tahuge capability gabil ko faba ka mesje mifada inquiry ko ba hoda but then preventive measures go tanwata salamati rakka terkam ga fear go tadde mifada hamala takurar me nitun matta ka kurenche kanta de ga nanga beche inquiry ko adi inquiry ko sabaje mifada me bomuga hamala ka rajya ga sifana fuzunati bitayar beto emme kuda mimbarun iron mobility spectrometer rajya govetto iron mobility spectrometer ki bomek gowalima anuwat ayede gowalima hisabu ga atun ifanda hand device kuda wo setanu game scan la galali ma etanu gowa furi bomek tanwata ayede ga beno ka furi explosive ngene mi baru ga mimbaru se akon safen mi konkara inquiry to mi konkara inquiry ngemi raitu majlis galais nasidu mi ani jarmanu ka fila bodave hitidaru jarmanu ka hitidaru etanu ga noren ba loan ane kadiwe raitu ham me hifa hajar kuran itura gowa hadane ka men aslam laba wairu galu ne balati aslam ka nuhi pene niyo metangeri agote ka dive rajya ke karuna hila paka furtana avajji andiri dawlat hoti andiri dawlat moikkan prokodden india ge
mira BJP sarkaru ngonga muslimu jamaat ka de ko ke kada bongo bala family bongo bala ode muslimu bongo bala kya supreme court India ke student islamic movement India ke NGO kiyewa kudin college ka kiyewa kudin dari barun ko ko fadda NGO ngai kiyewa kudin haru ko jawni ma nuwata university of field ka kudin field ka de bali ma base ko la kudin base ko den masek kuda social organization ngai emihu me masek ko ti emihu ko ko baru wafa e huttuanga bade India ke sarkar ka fulo supreme court diya ma babune SI no the CME no the student islamic movement ga me bolugati bongo wala tumat arubaru ba no emihun ekan koriya bunaru ba annane kota emihun ben kurang ngadi e jama muwanan ben bunani emihun hifa hajar kurang ba amur nat be bunani en supreme court mi pani india ke fulon karika hekka garina hi felanna re kota e egamuga oi garu to gahamata kamatin tawki gahamata ka usutak matin hekka garina ganna dive rajye ke bodu majority libuni ma dive rajye ke to madis ke bodu kondi ka gadu ni ma nasiru hana ko de hidunya ko ka raitu hipa raitu na libaba dunia ke bar lagwa me hamata ka garu ta ko libaba habbu ta kan ngara ti khande gambo dictator ke ti emuri da naam na ti rajya ti dictator dive rajye ke raitu me tabo ko ti dictator kama dive rajye ke mihar kuda bo leka question hai ti dictator kama gapullu pura minne vima raitu ngamalisakan inquiry no kore bene inquiry kuran jeheni supreme court ga fandiya uttama fandiya igeje evaru gamore nerapiya dive rajye ga huriya bharta ke ngi failure pa democracy ga hatar baru shari daira sudi failure pa mi wara hitamuriyaz haga ka gaum ngati kossa vima ahare gowal dive rajye ge igeto armed forces ge chief ablo shamal dive rajye ge emergency daru hinga masaka kurmataka ekgoda kabes dohunna madung jala MDP ge aw MDP ge dictator kurimati ga ti gawa pahorwari wa dariyeke aharen danname abdul shamada ki ka panganda school ga kiyawa ahanna dag gurmen wai ahanna ekwai kamati gan abdul shamada ki dive fulunga dive MNDF ka huri emme tawlimi emme lorwe emme gabil befula tibe fula nuhunna tibe fula dibu ilma ugenu ilma dibu shukora shiba dibe rajye ge igato warugoda fahula mane keti MDP ge dictator na siyasi system ge jai faimi mun dekya bilaka kiyam beri terive gen isdara jala nure hama iskola tedwala re hinda mala heti fauji ke ti lashkaru ge fahula mane ke commander ke gabu hama magal alwala re igato wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shukriya